Hei Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar toleram sang ralte Mizoram Lok Sabha bial in thlan vote thlak ron pui ma in tar chaklo le vo bik te pawla an mani in luma vote thlak kal pui mek chunak tu khian zo fel vek ani ang Lok Sabha Mizoram bial in thlan lawam tura vote thlak na polling station sang ka jani somsari paruk ro manani Zirtop near Changa East Lungdara Chan Mizoram Pum Hua Presbyterian Kaushan Pavalai Polin Tok Home to Zanin Hiana Chiakang Lok Sabha in Chan Pui Tokat Na Tunkar Zirtop Nya Ne Turatan Pa Jatinin Ngor Takin campaign Be Puyan Tlak Sale Mizoram Lok Sabha bial in Chan Vote Tlak Ron Pui Tunkar Zirtop Nik Hian Ne Anidona Tar Chak Lawle Vo Bik Te Pola Anmani in Luma Vote Tlak Kal Pui Mek Tunak Tu Hian Zo Fel Vek Tu Mani Kum samriat pangali achung lam le vo bik tatana anma ni in luma vote thlak hi lunglei district a April ni lia changkhan tanin bultan masaberani a Kolasip district in dotin April ninga antana district tamdarin April ni ria changa tanin atanu nongber Champhai district chuan zertop ni khan antana naktu ka hian avain zo fel tura ro manani Election Department at Changatadon Danin, Kum Upa, Mani in Luma vote thlak deal sang Kazria Somni Patpumle, Vo Big Zinga, in Luma vote thlak deal mi Zatum Panian Umboka, and Va in me sang ni za somni pangani in andil ni pomvekani. In Luma vote thlak boy Puiturian mobile polling team some Kuapakwa Dinania, and ni yan in Lama Kalzilin vote and thlak tirani. Aizawl district mani in luma vote thlak di le phal sakan tambera tar chaklo mi zariat somni le vo bik samnga pali an vai in mi zariat somsari pali in April ni riat le ni somin kar khan an mani in luma vote an thlak ani in luma vote thlak ti ri tur Mizoram assembly in thana changa board site chan khani a vote la tam theinan le mitin in vote thlak theina tur hunrem chang an nei theina turata na Election Commission of India in Roman na asiam tharani Lok Sabha Mizoram bial in thlan lo am tura vote thlak na polling station sang ka jani somsari paruk ro manani polling station sang ka jani somsari paruk zinga hian thingtlanga zasari som nga pakhat khapuya zanga somni panga omin polling station hi mun sang sang khat za somruk paruka siamani a chorwalin polling station pakhata vote nei mi zaruk somsari pakhat zel om mangani Ven himna ulukle zwala kalpui ngai polling station sompali omin critical polling station anti mai vote la za zela somko aya tamani a candidate pakhatin vote la atanga za zela somsari panga ai tam ammo na polling station panga omboka lir theilu lo na ke pan ngai polling station som pakhatle longleng mangchawa thlen thei polling station som panga ombok polling station pakhat chau omna mun sang khat samruk pakwa omin polling station pani omna mun samriat pasari pathum omna mun sari le polling station pali omna mun thuma oma auxiliary polling station pali le model polling station somni panga ombokani Larsab Dr. Hari Babu Kampam Party an Nimin Khan Brew Boysu Waitumna Cultural Center Kam Auditorium Aizawl Vaivakona Kwal Amanpui Boysu Festival Hebrew Tana Kum Tharchin Chianani in Kumtin April le som pathum le sompang in Kara Lom Chinani a Kumin Thupuyatan in Sweet Min Kan Khotlang Isiam Traang Uti Manani Larsab chuan bru namtana hun poimo tak Boysu ku da telpui thechu lomamati thu soin bru khotlang shwai tu te chu sarkar lai puin mi pui ma sona tu ro man sang sang adwan PM Jeevan Jyoti Bima Yojana PM Suraksha Bima Yojana le adangte ngai vena mi pui riat zau tura mala tura cha in an kalzel tura do sakna ahlanani Larsab chon India ramro puina ber chu nam sang sang kara inpum khatna ni thu soin nam inpum khatna vong nung zel tur le midang te nun phung nam zia te in za thiam turin afui bok Naktu ka changa MPSC chairman PJC Ramthanga bang turanor na atana api sakal tur dan anrel chukal tlang puyan tumthu MZP shwai tu tenan soi MZP hian tun nai combined competitive exam board saya mark pek then khat thai chia de siam that om chung changa MPSC chairman chumo phurna la abang turin an phut to a bang tura hunan tiam zertop ni thlenga alaban lo wangin heminit laya MZP general headquarters executive committee took home chuan tho tan ni atanga MPSC chairman pisakal tur dan an relani
thil fel lo om nian tarlan ba ka hian department engemaw zat na lak tur chung changa fel hlela om nual ni in MZP chuan an soi bokani Turnai Khan Mizoram Police CID SB Noya Special Operation Team mi ten lalming thangasana te kai shoi HPCD peng mi pathum te chutukloi poisa an khona wangin an man miman te hilal zar zabakum samli pasari mau char khwa la ropia ngakum samthum pariat thing tui kwal Manipur le lalmuan kima kum samli pasari mau char khwa te ani a tuirial haidal project anip ko pisa le abul nayat namdang zinvei wak te na poisa an chului sakchina wangam manan ni a Sakordai Police Station a thuboi zia loni Lalzar zawahi tho technical ta khan Korasip District of Fast Track Court chuan rihlawa kola wangin thiam lo chantirin kumsom lungin tang turle chengnuai khat choi turin alo shrem to a kumsang ni somni pakhat march ni somni khan Lalzar zawahi Korasip District Excise and Narcotics na thokten heroin gram zathum somni pali ne nan mana shise lo chuan lamin hemikum vek August ni sompanga khan bailin chu ani a bela achwa la hian poisa khonin a hel thian tanen dan bot sia in an che nia thudanani HPCD hi aphel nuwa alian lampol chon Mizoram Sarkar nen inrem na siamin kumsang ni sompriat khan an selayan tunga anin rem na angin Sinlong Hills Development Council ti thinchu Sinlong Hills Council ti aming thlakin tuna hian HPC inwa party in Sarkar na an la chelani aphel le lam lalming thangasana te pol hi asam chim lam markholian khwa omin Mizorama poisa non khonthina wangin an mi te voi tam tak man an to thinani Lok Sabha in thlan pui lawam tura vote nei ten vote thla vek turin kanin nge nani Zoram ko siam rel tu te khang fel turin mo pur la sang le tu le na ikuta a om itan iram shoi tu ikuta Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puanani Mizoram pum huwa Presbyterian Kaushan Pavalai Polin to khom voi rukna chu zertom ni changkhan is lungdara tanani a zanin hiana chiakang in to khom thupui achelai siam thatu ti jo speaker Reverend C Zoram Moya Senior Executive Secretary in Pathiani chuma le chnuwa soya zat in khoma soi le ang zertop jan khan Senate Moderator Reverend R Vandan nga kan thucha soya inrine chuma Revival Director Reverend R Stilal nga lianan thucha soyin chnuwa zai khom pui board sai ni a zana committee member Reverend R Lun tuangan thucha soya Mizoram Senate Choir Baka biale ko shan shang pavalai zai polte in khoma piangin an zai chinani Ponto thinangin pavalai in to khom thlena tur pandal February thatoplama satanin engkim zo fel thokadani nuwa March ni somthum pakhat Easter Sunday chhuna thitle khan nuayin pandal hi atu sobveka atuk tho chania mi zasari chuak na tlangin atu langa singsak ngalani a banpo tlarli phun manani pandal sak thatle na hian bial chole polama takin kaushan pol po soiravin ni tin mi zani bor vel thanem ngai takin an hatlang thina nile chong velin pandal sak na zwal pui cho zo fel manani Lok Sabha in thlan pui tho khatna tunkar zur top nia nei turatan party tin te ngor takin an campaign meka party shoi tu te stage sang nga an candidate tan thanem ngai takin an campaign ani Puan to angin seat zanga somli pathum omna Lok Sabha in thlan pui tho sari in April som pakwa tanga June khat thleng nei tura ro manani a vote nei mi makta doi zakwa somsari velan omani in thlan tho ma saber tunkar zur tom na nei tura state le union territory somni pakhata seat za pahnia vote thlakani ang Lok Sabha in thlan pui nei rol hian Andhra Pradesh Arunachal Pradesh Odisha le Sikkim Assembly in thlan nei anidona state som parokhuam chunga seat somthum pak nga a by election nei ngal anidon bokani BJP in Lok Sabha in thlan pui sak ni somni paliatana an party in thlan manifesto sankalp patra chu in khan New Delhi an party office an tlang zara manifesto hi defense minister Rajnath Singh kai shoi member somni pasari omna committee in aduanani tlang zarin khoma hian midang ba ka BJP shoi to senior prime minister Narendra Modi party president JP Nadda le union home minister Amit Shah te an telani Chanchinti top na tlang pui Mizoram Lok Sabha bial in thlan vote thlak ron pui ma in tar chak lo le vo big te puala an ma ni in luma vote thlak kal pui mek chunak tong hian zo fel vek ani ang
Lok Sabha Mizoram bial in thlaluam tura vote thla na polling station sang ka jani somsari paruk ro manani zertop near changa is lungdaratan Mizoram pum huwa Presbyterian Kaushan Pavalai polling tok khom chanin hiana chia kang Lok Sabha in thlan pui tho khat na tunkar zertop nya nei turatan party tinin ngor takin campaign be puyan thlak zel chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani